reka twongere tubahe ikaze kuri uyu munsi tariki 19 z'ukwezi kwa 12 2025. dukomeza gushimira wewe ukoze subscribe kuri Kalaho TV, nawe utarayikora nyarukirayo uyikore. Amakuru yacu uyu munsi araza kwibanda mu gihugu cya DRC. Ni nyuma yaho ingabo za AFC M23 zitangaje ko zigiye kurekura umujyi wa Uvira. Ingabo za DRC zagabye ibitero karahabutaka ku ngabo n'ibirindiro bya AFC M23, aho ni mu gace ka Makobola, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yashyize hanze itangazo rivuga ko leta ya Kinshasa yifashishije drone z'intambara n'ingabo zirwanira mu mazi, maze batera baturutse mu bice bya Baraka, aho ni muri teritwari ya Fizi. Kanyuka akaba kandi yakomeje asobanura ko abaturage bo muri Makobola mu gice cya Minembwe nabo bagabweho ibitero hifashishijwe drone z'intambara n'intwaro ziremereye, bikaba byateye impagarara mu baturage. AFC M23 rero irahamagarira abaturage b'Abanyekongo ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kuba abatangabuhamya ku bijyanye nuko kurenga ku gahenge k'amahoro, ko bidashoboka ko M23 ikomeze kwihanganira iryo shotora. Ibi bitero kandi byagabwe nyuma y'uko AFC M23 ikuye ingabo zabo mu mujyi wa Uvira kugira ngo ibiganiro byashyizweho n'umukono n'impande zombi bishyirwe mu bikorwa. Ariko kandi bikaba bigaragara ko leta ya Kinshasa idakeneye gushyira imbaraga muri ibyo biganiro. Reka tunyarukire mu ncamake iri tangazo AFC M23 yashyize hanze. Riravuga riti: ihuriro AFC M23 riramenyesha umuryango mpuzamahanga n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko uruhande rwa leta ya Kinshasa rukomeje kurenga ku gahenge ka ceasefire, akaba ari agahenge ko guhagarika imirwano. Ibyo bikaba ari ugushyira igitutu kuri AFC M23 ndetse no gutera ubwoba abaturage. Ibyo kandi bikaba ari ukutubahiriza inzira y'amahoro, kandi ariyo mahirwe yonyine yarasigaye mu rwego rwo kugira ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igire amahoro arambye. Akomeza avuga ko kandi leta ya Kinshasa ikomeje gushyira umugambi wabo wo kurimbura abaturage. Ingabo bifatanyije nabo za leta y'u Burundi ndetse na FDLR bakomeje kwibasira ibirindiro bya AFC M23 ndetse no kurasa mu mijyi ituwe n'abaturage benshi. Ati ni muri urwo rwego kandi kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 z'ukwa 12 2025, uhereye ku isaha y'isa 11 z'ingabo zifatanyije n'iz'abarundi bagabye ibitero hakoreshejwe drone za kamikazi n'ingabo zo mu mazi, bagamije kwibasira uduce dutuwemo n'abantu. Zagabye ibitero kandi mu Minembwe bifashishije drone, aho hari mu masa 10 z'igitondo. AFC M23 ikomeje guhamagarira imiryango mpuzamahanga igaragaza ko leta ya Kinshasa ikomeje kwangiza agahenge k'amahoro. Ibyo ikaba ibikora kandi inshuro nyinshi cyane.